To vam govori da svi političari koji su ovde, pozicija i opozicija, nisu radi naroda, bez obzira što su im puna naroda slobode, demokratije i boljeg sutra. Oni svi rade na tome da nas satru, da nas pobiju. Pazite, ta vakcina koju hoće da kupe sa zapada, Billa Gatesa ili Nemačka, to je isto to. Pazite, ta farmaceutska mafija je globalna. Ona i u Americi i u Nemačkoj isto. Kad je dobijete, vi ćete se izlečiti i moći da idete u inostranstvo, ali ćete za 6 meseci početi da, ili godinu dana, umirete od raznoraznih bolesti. Te vakcine, postoje neke vakcine u američkoj vojsci koje se daju vojnicima i nižim oficirima. Sledećih godinu, 2, 3, čovek, vojnik, ne može da se razboli ni od jedne bolesti. I u nekoj, recimo, 40. godine odlazi u penziju i do 50. godine garantovano umre od raka nekog koji je napao nešto. I naravno, niko se ne pita, umro od raka, pa Bože moj, stres, rak se dobija od stresa. Znate li koliko ljudi od straha od korone umire od raka? Da, rak se dobija od stresa. Nema većeg stresa nego kada otvorite dnevnik i kažete umrlo je toliko i toliko, zaraženo je toliko i toliko. Zaraženo, uopšte nije zaraženo. Pozitivno na onaj test koji je netačan, da ponovimo ponovo. Možete da uzmete jabuku i ona će da vam da je jabuka zaražena koronom. Znači, laž. Znači, sve je laž, sve je obman. Što ne znači da ljudi ne umiru. Ali mi ne znamo od čega umiru. Da li umiru od ovog prskanja iz vazduha? Da li to ima veze sa 5G mrežom koja se dalje postavlja? Čak i neki koji se bore za slobodu rade na montaži te 5G mreže. Nisam znao da se nastavila. Neki simpatični mladi ljudi koji se bore protiv migranata. Jako zanimljivo. Pa moraju od nečega da žive. Znate, to je govorio Ekman, ja sam samo vršio svoju dužnost. Sad, vezano za ove planove, za planove svetskih, da kažem, vladara, da li su oni jedinstveni u celom svetu i da li zapravo svi ovi lokalni krizni štabovi imaju neku nameru da preuzmu praktično rukovodstvo nad svim državama? Da li je to namera da krizni štab preuzme rukovodstvo i na kraju da se sve to slije u tu tehnokratske vlade, u svetsku vladu i to u narednih godinu dana? Tako je. Ako bude onako kako oni planiraju, ako Biden dođe na vlast, onda će farmaceutska mafija da napravi farmaceutsku diktaturu u svim državama. Krizni štabovi su postali sada u stvari tirani. Krizni štab vam je u stvari prava vlast. Izborna demokratija je ubijena, jer evo, kod nas smo videli da predsjednik države može da izabere ne konja kao Kaligula da uvede u parlament, nego može ovce da uvede u parlament koji će da glasaju ako treba Srbima da se jednoglasno da svakom Srbinu se iseče levo jaje. I onda će policija da razvaljuje vaša vrata i da vam kontroliše da su vam isečene leva jaja. Ako je policija mogla da uprovaljuje u stanove, da vidi da li ima više od 5 na slavi, a da se mi ne bunimo, to Turci nisu radili. Turci. Aleksandar Vučić to radi. Zašto? Da li Aleksandar Vučić želi da izazove pobunu naroda? A znate zašto možda nema pobune naroda? Možda su u Beogradu namontirane psihotronske mašine. Psihotronske mašine su prvi put korišćene od strane Amerikanaca kada je dovođen Jeljcin i rušen Gorbačov. Glavna psihotronska mašina je bila u američkoj ambasadi. Oni su na visoku frekvenciju, ne znam koliko, recimo 15 ili 20, uopšte nije bitno, okrenuli su mašinu do kraja tako da im je izgorela crkla struja u ambasadi. Te psihotronske mašine su raspoređene po svim državama u svetu. I kada hoće da izazovu histeriju, oni okrenu na visoku frekvenciju, kada hoće melanholiju, pospanost ljudi, oni stave na nisku frekvenciju. I vi imate ljude koji idu ko zombi. Ide na posao, niti mu je do seksa, niti do švalerike, ni do čega, dođe kući, gleda televiziju, spava. Problem je, Beograd je brdoviti grad, pa morate mašine da budu raspoređene i na brdu i u dolini, ako je u vojvođanskim gradovima. Tako da, to što se narod ne buni u pitanju psihotronske mašine, kako možemo da otkrijemo da li postoje psihotronske mašine? Pa svi ljudi koji se bave tom tehnikom mogu da ustanove da li postoje frekvencije
da li postoje to emitovanje tih frekvencija. Znači, pozivam ljude koji se razumiju to, koji su učili za škole, za to da ustanove da li postoji. A kažem, ovo što nas zaprašuju, mi ne znamo šta je u tom koktelu, osim ti teških metala. Videli smo preki dan Angelu Merkel u jednom avionu kako se šeta i kako je pokazuju te buruće u kojima se nalaze te hemikalije. Ja ne znam koliko plaćaju te pilote koji ubijaju sopstveni narod, ne samo kod nas, svuda. To su zaista zločinci koji su verovatno mnogo debelo plaćeni da ubijaju sopstveni narod, jer oni znaju šta radi. To su teški metali koji padaju na zemlju, ulaze u vodu. Mi uzimamo hranu koja je izrasla iz te, uzimamo otrove. Ti otrovi, kao što ni duvan ni alkohol, ne ubijaju odmah, nego ubijaju povremeno. Cilj je smanjenje broja ljudi na planeti na 500 miliona.